Blagu Karić, Ante Karić, šef Ozna iz Perušića i taj koji mora zamijeniti novca. I dolazi, pokaj mu dušu, neće po njemu rokat, general Stipetić. Puno ti glava je došlo kasno iz vojske, kasne su došli iz generala. Evo vam podatke. Od 25 ništa manje, 22 feldmaršala generala viših činova, navodno Hrvati, koji su bili u JNA, izašlo je možda 6, 7, polje njih prijevali. Neki su zaboravili Zubala, gdje vise tamo u Beogradu, neki su vojne knjižice zaboravili. Kasno su došle te glave, 9, 10 mjesec. Sad mi dođemo, Karlobak, Stipetić, Karić i taj koji mora novca zamijeniti. I kaže, slušaj, ako ovaj dođe u grad, neće izaći, Avnoj Faca, Karić, on nešto počeo, vi ostajete, idemo ja i Stipetić u Gospić. Zapovjed. Prvi punkt, dođemo na prvi punkt, Ličane. I ona doktoralna arogancija tih bivših jugoteleta, prosti mi Bože. Ona arogancija te propale doktrine, koji sad propada u Rusiji, ta crvena armija. Ovako, kaže, gledaj, ovo nije nikakva vojska. Kaže, nije li? Ta ti je vojska zarobila prvi dan u Gospiću zapovjednika generala Ljubča Krstečkija, zamjenika riječkog korpusa i vojske. To su te glave, tvoje glave. Drugi punkt, uđemo u Gospić, u vojarnu, sastanak. Tu je Norac, tu je Stipetić, tu je Glasnović. Pročita se zapovjed i vrati se natrag Stipetić. Ode natrag u Zagreb. Norac ostaje. I 15.1.1992. priznanje Hrvatske. Prvo je Vatikan priznao, to ja znam. I sad mi u đačkom domu i preko puta, ne znam je glava živ, a Bog da je, Jole Pavelić. Nije. Umro glava. I to se sjećam, priznavanje Hrvatske države. To ide. I sad on zove nas, tamo kod njega, da mi proslavimo priznanje Hrvatske. Idemo dolje na kući, sin mu je imao je onaj kombinezon od niških specijalaca, već se vidio, njega su kopnuli, tu su 3 rupe bijele znaš. To mu sin nosi. Ja pogledam u vrt Paveliću, ima više tamo granata, minobacački, nego ima tamo mrkvi. Sve je padalo tamo u centar. I ovako ide ide proslava ovako. Jole stoji, on je na kućnom pragu, ima tacnu rakiju. Svakako na rakiju. Obriše se tamo pobriše čizmene u slavenskoj zastavi. Onda nas vodi do ulice tamo i tamo je stavio sliku krvavog bravara. Druga Tita, krvavog bravara, 10 najvećeg zločinca i svako ispali po 1 metak u Titinu tikvu i onda ti uzme ti bocu šampanjca i Jole, stari, razbije na čošak i kaže ja te krstim sad Genšerstrasse. To mi se sjeća, to je biće bilo. To je to, da. Jer se to misli. Da, prosto, da. Neće više ratne priče, peglajte, ako imate nešto.